Emakhosini umhlambululi singamabutho kunenkulumo engifuna ukuthi before uyilalela iphele le video ngicela ukhulekise indlebe zikamoya ukuthi ziyovuleka ukuze uzoyi-understanda ngokamoya nje ipose nje manje then mawuceda lapho uzongilalela. Kukhona abantu abadinga uncedo ngokamoya. Kule ndawo ofuna uncedo kuyo noma okuyo othola uncedo kuyo kungaba yiyona kodwa bekungakabi isikhathi sokuthi ube kuyo. Kukhona abantu abaseyindaweni laba kufanele bathola uncedo khona kodwa isikhathi besingakafiki. Sinabantu abathwasile namhlanje ba overtake abathwasa singakafiki isikhathi. We've got abantu abaseyinkonzweni namhlanje yebo inkonzo yiyo kodwa bengakabi isikhathi sokuthi ungene. Ingakho kungeke ubone umehluko. Kukhona abantu engadingakali ukuthi babe la bathola uncedo khona ngaleso sikhathi. Ibuyela kwi-knowledge ukuthi zifundiseni ukugethera more knowledge nanoma singaba yi-10 nanoma singaba yi-10 isikhulume siyi-10 definitely inkulumo kulaba abayi-7 kwamele iceshifane. Kukhona inkulumo kule 10 out of 10 kwamele at least inumber overpower wonke amanumber, let's say 7 6 kwamele ifane ukubonisa ukuthi le iqiniso. Niyalapheka kungani ngisho njalo? Nalapheka kodwa ningazuthi nilaphekile. You find yourself ukuthi ngambile ngayenza i-cleansing lapha ngayenza inhlambululo kwathiwa abantu abadala kodwa ungaboni isign. Kahle isign ibonwa kanjani? Isazoza inkulumo yakhona. Kukhona abantu abangatrust i-process kamoya abakuyo. Uyangizwa sibe? Trusting the process yala uthola uncedo khona. Meaning umuntu ongabazayo ingakho namhlanje uthi awulaphekanga because of awazi sign makuthiwe kuhlambulula abakini, awazi sign makuthiwa uhlanjululiwe ukuthi what to expect after because of awukwazi namhlanje uthobele i-cleansing ya next week. Ungene insebenzweni uthobele insebenzo ya next week mawuceda ukuthola inhlambululo then you go back to your old doings. By the time ngikufaka insebenzweni now I'm showing you a way of living, but because of you were frustrated and desperate ukulungisa lento yelati yomntana uzolalela yonke into engisho, but soon as sicedile ukuhlambulula uzobuyela uyomzimosha again irrespective of inzilo yengane kuphela. Kukhona okunye osayokulanda ngebad habit cause kukhona abantu masibayenzela insebenzo ama relationship aphuke imishado iphuke. Akusimina umoya lo esuphakamisayo ukuthole usendaweni wrong. Now the true colors zomshado wakho ziyavela after inhlambululo. Khona umuntu othi makathi uyathandaza uthandazela i-relationship yakhe kuvele kumosheke wesi. Phakamisani izandla nenzeni so nifakeni le umoji eyenza so. Kukhona namhlanje I'm not lying spare. Khona namhlanje umuntu othi makukubi ku relationship nakumshado makathi uyakhuleka kuwe worse and then ngizoyithatha ipower mina mase ngizothi yenza i-cleansing kuvele kumosheke. Abanye baphelela umsebenzi because of usendaweni wrong.
Remember lo msebenzi owuthola ngentshotsho. Inhlambululo ihamba ngomoya weqiniso. Mhlambe nabakini nomdala bakufuni kulomsebenzi loyo. Ngoba nigcine senilimala. Right now we've got ama manager, ama supervisors abathakathayo. Mhlambe kini abakufuni ngoba lo manager onaye manje umthakathi ngeke usamenza next. Bakhohlakela ama manager wase South Africa. Makube wena uyi manager ukhohlakala ngayi, phakamisa isandla. Niyaganga bathakatha bamba imithi banenze yazi bathi imithi igcwele kubona. Abantu abakhalayo ngama manager. Cela nizifundiseni from day 1 ningene emsebenzini, nizifundiseni ukuthandaza. Nithi manje uhamba endleleni ningena emsebenzini nibiza umoya oyingcwele ukuthi bakubisele oGoliath la emsebenzini, nibheka ama managers azoba njani. Fundani ukuthi umsebenzi henye nje iculture yakuyo ebuswa ama managers nama supervisors abagcilaza abantu. Ngikhuluma ngomuntu ofana nami nawe because of iposition. Ngifuna niziwise lezo ikwanketla lezo labo baGoliath bawudinga ukuthi bawiswe. Ngoba umuntu uzele ukuzosebenza, akekho akusumntana okokuqala. Nizifundisa ukukhuluma nabantu kabi. Bengicela this year ungafani no next year. Fundani ukukhulekisa ngamandla, ukhale phezulu kwegama le manager yakho. Nibheke ukuthi imvelo konke manje ninale tendency ukuthi hey nitatazelela ama manager, mtatazelele ube unenhlakanipho kamoya. Wisani lawo ma managers nama supervisors azonilimaza, azonimoshela ngina future kweminye imisebenzi. Nibadala maningaka anizukubuswa ama supervisors nama manager. Respect must always be maintained between the two, a worker and a manager, a worker and a supervisor. Ukuthi you've got the right to show haye ubhayizilenzi into so, not hey wena wisani lezo lawo bagolwadi. Makuba nikwazi phone ani ke sizontshela wisani. Please don't forget to like and subscribe.